Nacionálny sovět Rusnácoch 29. januára u Ruským Keresture otrímal svoju 17. poriadnu schádzku, na ktorej prilapený financijný plán za to rok a data i sohlasnosť na financijní plány roboty novinsko-vydavateľnej ustanovy Ruské slovo, Zavoda za kultúru v Vojvoďanských Rusnácoch i Ruského národného teatru Petro Riznič ďaďa, ustanovoch, ktorým Nacionálny sovět snovateľ, lebo sosnovateľ. Jak vyplánované, budžet Nacionálneho sovitu u 2014 roku mal by vynosiť 12,5 milióny dinári, novinsko-vydavateľnej ustanovy Ruské slovo 42,2 milióny, Zavoda za kultúru v Vojvoďanských Rusnácoch 9,1 milión a Ruského národného teatru kolo 3,5 milióny dinári. Budeme mať poriadne sredstva za noviny, Ruské slovo, za časopis za deti Zahrádke i za časopis za mladých Mak. Konkurovali sme so vydavateľnú dielnosťou až so 11 knižkami. Prešlého roku sme dostali sredstva za 8, co spravdi jedno krásne číslo i jeden zbohacuje vydavateľnú dielnosť pri Rusnácoch. U prešlom roku sme objavili deškáši kolo 15 knižky, bo sme mali daciju sovydavateľstva. U 2013 roku Zavod za kultúru v Vojvoďanských Rusnácoch vydvojoval sredstva za fachovú pomoc kudom. Prešlého roku to bolo 1 milión dinári. Posle nješkajšie schádzky Nacionálneho sovitu, kde je prilepen na plány programa roboty Zavodu za kultúru v Vojvoďanských Rusnácoch za 2014 rok. Tiež jeden od hlavných prioritetov i aktivnostoch, ktorý sredstvo, ktoré še planujú unapriamovať, tiež bude pomoc kulturno-umetnickým društvom. Jeden od osnovných kritériumov, alebo kritériumi, ktorý kudi muši splňovať, že by dostali sredstva všelijak še oformia i dostanju z boku Pokrajinskog sekretarijatu za kulturu, gdje posle toho Upravni odbor za vodu má tiž vybrac napraviti jednu reprezentativnu selekciju kriterijumoh, gdje že bi še dostali sredstva všelijak še muši vyplniť, zrealizovať i prikazati, ali naživo sam projekt, ktorý znači bude konkurovaný z boku kulturno-umetnických družstvách. Na schádzky vynešená i informácia o centrálnej preslavi Nacionálneho šveta Rusnácoch otrimanej u Novej Morachove, ktorá ocenená jak bars úspešná i reprezentatívna. Bolo bešedy i o preslavoch po druhých našich mestoch a okreme u Kocure, kde po slovoch koordinátora područnej kancelárii Nacionálneho sovitu u Kocure Mikoli Gubaša situácia vymkla kontroly i preslava še odvila po oceni našoho Nacionálneho sovitu neuskladze so nahodu, to jest švetom. Najväčšej bešedy na 17. schádzky Nacionálneho sovitu bolo o neobchodnosti reagovania na nedávnu odluku Ústavného súdu Serbii o neústavnosti odredboch zákona o nacionálnych sovitoch. Najviacej trebalo, že by bolo slova o financijním plánu, medzi tým tohto prešlo bez jedného komentára. Zatrimali sme až po točku Rižne, kolo komentároch o tým, že jaká bola odluka Ústavného súdu, kolo tolmačenia našich práv, ktoré nám teraz na jakýších spôsob zahamovaní. Prevladalo dumanje členov Nacionálneho sovitu, že Ústavný súd u stvari teraz napravil 2 kroča i nazadok u odnosu na toto, co mi poteraz mali. Cožka u praksi zažilo i 4. rok už žije i ukázalo še jak praktične i dobre i Nacionálni soviti s tým zadovoljni. Nacionálni menšini še čustvali veľo sigurnejšie, jak poteraz, keď mohli uplivovať na svoje oblasti, u ktorým dáte právo, že by ušarjovali svoju lokálnu samoupravu. Teraz to znevažené i čustvujeme, že by sme še trebali jak Nacionálny soviet sprem toho oprezdeliť. A vyšlo, že Ustavni sud Srbiji sebe užal vekši prava, jak co predvidzuje Ustav Republike Srbiji. Znači, Ustav Republike Srbiji dava vekši prava nacionalnim menšinom i predvidzuje vekši prava nacionalnim menšinom, a Ustavni sud ih zostotu svoju odluku osporil. Okreme pomnje Češka tota odluka, ktorá še odnoši na obrazovanje i na informovanje. Treba teraz še ohlášiť i poveš, že toto teraz u stvari 2 kroča i nazad u odnosu na toto, co sme poteraz mali. Nazdám še, že
to bude u drugih nacionalnih zajednicah prepoznate i že teraz zajednický, jak od koordinacija nacionalnih sovitoh vystupíme sprám vlády Republiky Srbiji, ktorá nažalj u ostavke, ali da predsjedajaka druga, i budeme hľadať to dosiahnuti úroveň právo, ktorý sme mali. Bo nám to i Ústav garantuje, že toto, co sme poteraz ostvarili, že nam to nie može biti znevažene i nie može biti oščerbene. Okremen je dobre toto, co osporil Ustavni sud, a odnošiše na zdobuti pravo o obrazovanju nacionalnih menšinoh, a odnošiše na toto, že teraz, napríklad, prava, ktorý prevžal nacionalni sovit u obrazovanju, odnošeše njeljem na formovanje upravnih odborov, na prelašovanje obrazovnih ustanovog od okrnog značenja za jednu nacionalnu menšinu, ali zostimše na isce bere pravo nacionalnomu sovitu, až i nacionalnej zajednici, keže to da co se sama robi z njeprej nacionalnomu sovitu, že bi še odredzovalo i uplivovalo na to, že keljoše djeci upišu do odzeljenja, jaki učebniki vidu. Posljednji škači Shatski nacionalnom sovitu formulujeme naše zaključenja i pridame ho koordinaciji nacionalnih sovitoh. Budeme insistovati na tim, že bi koordinacija jedinstveno nastopila spram državnih institucijoh i že bi naše zaključki mali određenu težinu, pretože 1/3 građanov Republike Srbije menšine i dom, že to uzema zokrevnu težinu, keď nastupíme zajednički. Maďarski, horvatski, slovatski i drugi nacionalni soviti už vidali svoje saopštenja, mi češkali nješkajšu Shatsku, i posle tej schádzky budeme tiež tak jedno zo z nima nastúpať. Okreme oštra polemika nastala, keď koordinátor područnej kancelárii Sovitu za Sremskú Mitrovicu Miroslav Besermeni vyniesol vymáhanie, že by nacionálny Sovit na schádzky hlásal o iniciatívi, že by še teater Dobrica Milutinovič prehlášal za ustanovu od okremného značenia za Rusnácoch u Mitrovici, o čím odbor za kultúru prolongoval odluku, pokľa nebudú poznatí všetky aspekty spomnutej odluky Ústavného súdu. Nebol som lenivý, pošol som na sajt Ústavného súdu, prečítal ich komentári, pochopil to na celkom inšaký spôsob, jak nám tu predstavili predsedateli členy Sovitu. Robíše o tým, že ľudia vošli do političnej demagógie, napadajúci daco, což de facto zvedlo na toto, že ústav, ktorý na koncu konca priniesli to tí, co boli daraz i teraz sú posledníky, jednostavno Ústavný súd pretolkoval, že odredby da jedných zákonov neuskladze so s našim ústavom. Neprávnik som i nenamíra mi menjať i tolkovať zákony, ale jednostavno tam potolkované, že len do jednej časti tých odlukoch neusúhlašený so ústavom a že druhý môž prinošiť i môž predložiť so prehlašovaním ustanovok od okremného značenia zo zrobotu na tým, pričím musíše pýtať i druhý bok, to jest osnovná škola, teater, lebo druhá ustanova, do ktorej prichodzice bo šerušelo od načala, že i druhý bok má právo dať svoje dumanie ili účastovať u tým. Moje stanovisko bolo pragmatičné. Ľudia, nevycahujte takoj noži, nezarývajte z hlavu do písku, nepravme od sebe segiňatka, nepravme dramaturgiu, keď treba robiť. Náš právnik varol, že by sme toto odložili i že by sme pričekali so s odlukami, dok neprinešu nejaké tolkovania. Kedyže prinešu. Ideme do vyberankových procesov, budeme čakať z najšie oformia novej vlády, budeme čakať z novej koalícii, my budeme šediť i čekať, miesto, že by sme vychasnovali tí točky toho zákona, ktorý nám došľabodzujú predĺžiť robotu so s našimi inštitúciami, uvodziť ich do systémy, dostávať beneficií. Všetkými žijeme u jednej lokálnej samoupravy, všetkými máme svoje viazy, máme nejakých svojich dobrých priateľoch, pozicionéroch, menej lebo veci i môžeme vylobírať, že by še do jednej stvari zrobili, takže tota odluka bola direktno poviazaná i nas Rusnácov u Srime bars potrafela. Nas Rusine u Sremu je baš pogodila. A ja vám musím povedať, že zo Zneškačke schádzky už koncom bolo vidno, že rušila predvyberanková kampaňa i že pán Besermeni počal kampaňu na Zneškačke schádzky. Ja by tomu nepridal veľa značenia, pretože to očiľadne bolo napriamené na toto, že še rozpisujú vyberanky za nacionálny sovit i počína pozicionovanie. Ja dúfam, že ozbiljné vodzenie nacionálneho sovitu to toto, že by še zastupali interesy nacionálneho sovitu i nás Rusnácoch i že by sme hoľom chránili toto, co nám poteraz zdobute,
a tiež, že by sme sa zakladali, že by sme sprám Európskej únii išli so predkladaniami, že by to bolo ešte lepšie. Schádzka zakončena so zaključenjom i odluku, že zos vymohu za prelašenje teatru Dobrica Milutinović zos z Rimske Mitrovici, jak ustanovi od okremnog značenja za Rusnacoh pričeka, pokljaše calkom nespatra pošljitki odlukoh Ustavnog sudu, a predtim do Rimske Mitrovici bude poslata delegacija Sovitu, ktora na terenu preveri opravdanost Rimskej vymohi. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. U Evropi 80 ženi každi dzenj umru od raka harločka plodnici, a každi rok 60 sjači ohorja. U Vojvodini od tej horoti ročni ohorja kolo 300 ženi. Srbija išče vše, skoro na perši mjesece u Evropi počišlje ženo kotri umeraju od raka harločka plodnici. Porjadni ginekologini prepatrunog najljepša zaštita. Ne znam ja baš točno, ali holjem 2 raz do roka da pojde na prepatrunog, mada to ne znam baš, že jak prepisuju doktore. Trebalo bi da žena ide 2 raz do roka prepatric, da vidiš jaka je zdrava. Думам, že bi trebalo častejše organizovati akciji, gdje bi ženi išli bez zakazovanja, bi to jedan dzenj bol posveceniljem ženom, preventivi, znači i dojki, i matericu, i šitsko. Za zdvodnjovu akciju Otvoreni zveri, kotra podrazumjovala švitki, besplatni prepatrunki i analizi u općem špitalju Verbas, označeni 8. evropski tidzenj borbi protiv harločka plodnici. Mi smo rešili da uradimo te preventivne preglede. Rešili sme organizovati preventivni prepatrunki, bereme cervikalni i vaginalni prikladnjiki, robime papa test i kolposkopiju. Na tot sposob bez uputa žadame zmenšat číslo ochorenjog i otkric pred kancerozni stan, jak i mož viličic u potpolnosci. U Verbaske u našoj opštini znači nam problem priz do doktora, problem nam priz zakazati zbog jednim nju njemošicko to naše odrobi. Pogotovo za to ti ženi, ktorí nemajú zdravstveno osiguranje, znači šitsko muša placic, taki to ti prepatrunki, co teraz še organizuju za mnje to bars dobre i думам, že tu treba vyhasnovac, da šitski vyhasnuju to, da pridu, da še prepatra, da še prekontrolišu boljem raz u roku, keď nje možu vecej. A moglo bi še to organizovac i po naših mestoh, boljem raz u 3 mešacov, lebo raz u pol roka, gdje bi ženi tu prišli i prepatreliše. Teraz dok ženi čekajú, máme prezentáciu u holu, ktorá hovorí o samopregledu peršoch. I stala bi sam naglašiti skeljobitni totišickih akciji. Možemo povesti i spomnuti jednu medicinsku šestru, ktorá bola u pretprošlog roku na operaciji, a rezultat tih akcija je ustanovljene, že ma karcinom u 3. fazi i že završila u Kamenici na operaciji. Co bi bilo za tu mladu ženu nješme manji podumac i tak, že nadam se, že toto co i doktorka hvarela, že pred kancerozni stanja, keď še otkriju na vreme, šitski še možu uglavnom vidličice. U općem špitalju u Verbaše tih dnjoh znova bude organizovana akcija Otvoreni zveri, u kotrej ženi hodni preventivno, ultrazvučno prekontrolovac perši, a kad bude potrebne, pacijentki budu poslati na besplatni mamografski prepatrunok. Традиційне совітування агрономів od 26. januara po 1. februar i toho roku pricahlo veľké číslo účastníkov i slucháčov. Počas Jugoslávii otrimované je po rýžnych turističných mestov, uglavnom po Srbiji i Horvátskej, ale keď sa interesovanie našteviteľov zvekšalo a žen zmenšala, Zlatibor postal stajemné mesto otrimovania, poneže tam je studitovica sala za taký veľký schody. Odtedy še organizatore trimaju provereného receptu i nie sú rizikovať so zdajakým druhým mestom i eventuálno menším prostorom.
Mislim da je jako dobro da se ljudi vidi. Думам, že bardzo dobre, že by si ľudia videli, družili, že by čuli živé slovo, že by sme čuli, co produkovateľi думаjú o našich sortoch i hybridoch, o našej technológii produkciji, že by sme ich posavjetovali o tým, ktorí preparati treba, že by ih osnovali i že by nam povedli svoje iskustva, bo nie nemojni tu, že by učili od nas, ali i mi od njih. Mi moramo se uzdamo pre svega u naše resurse i u našu pamet. Musimy rachovat na naše resurse i našu mudrost, ali co najważniejsze, mamy i nas rachovac. Fakt, že naši instituti vytrimali mocnu inozemnu konkurenciju, ali i popri tim, ich našenja u velikih kulturoh i dalje dominuju na naših poljoh, co dostatočno govori o tim, jaki su mocni i kaj je tu znanje uložene. Na državi ljem, že bi toto znanje unaprijamela, pomogla i finansijno i každi možljivi drugi sposob, že bi oni rozvili svoje potpolni kapaciteti. Poneže sovjetovanje organizuje Institut za poljođelstvo i zahradkarstvo. Rozumiše, že še tu akcent dava na žitarki, oljejarki, pokarmovo rošljini i željenjavu. Najväčší akcent dati na to, jak zväčšať účasť genetičného potenciálu odrezených rošlinoch u peršom šore žita, kukurici, soji, cukrovej cvikli i drugih poljodelskih šacoch, že by še tot genetični potencijal vyhasnoval co u väčšej míry. Poneže toto žima barz nespecifična. Bolo dosť bešedy i o chvíli i jej upljevovanju na žimski šaca. Було слова й о тим, že tota chvíľa, jaká bola poteraz, ješenskí srnjankovo šaca nám boli na nejaký spôsob vyfavorizovaní, nižní, krehkí a so s tým šnihom sa spomalšil rozvoj nielen našich poľodilských šacoch, ale i u ovocníkoch. Takže na nejaký spôsob to spomalšenie i na nejaký spôsob prichodzi do svojej normály a šníh vše dobre príde, jak zaštita, i nielen jak zaštita, ale i jak na nejaký spôsob doplňujúce prikarmjovanie. Netreba zabúť, že 1 cm šníhu nosi skoro 1 kg azotných komponentov na hektar. Znači, keď máme, povedzme, tu okolo 25-30 cm šníhu, to tak, jak da sme na poljo rozšireli 100 kg po hektare, povedzme, kanu. Ovo je bilo iznenađujuće i za nas i za pšenicu. To bolo nespozivanje i za nas i za žita. Taki visoki decemberski temperaturi zveljo vlahi, ta šišaca baš dobro rozvili, ali zažljem našu sorti žitoh, jarcoh i tritekala otporni na mrazi. Bez njihove zaštite vytrimuju i -17 stupnji, a pod šnihom i veljo nižši temperaturi. Može še slučiti, že lji se dako zvimaržnje, ovo je bar svuste, ali je to dobre. To bude stimulujúce za ďalší rozvoj v cevníkových rošlinoch. Vše, jako šiktoti, roky, keď sme mali šnihu, boli rodní za strnjankovo žita, a nazdávame se, že to bude i za drugi šace, jak to kukurica, soja, jak to bude i slunečnik, i cukrova cvikla, pretože veľa toho porobene počas tej chvíli, ako sme mali výhodnú, takže zavarti brazdy, ochranjena vlaha, ne treba še veľo nazdávať, že to čnih veľkú vodu priniesol, pretože dakde kolo 2 táži 3 cm šnihu noša vodu kolo 1 litri po kvadratni meteru. Keď by pre vysoké temperatúry ješenskí srnjakovo žita rušeli do šľadujúcej fázy rozvoju, šlenkania, vec by to tí rošliny boli zahroženi na nízkych temperatúrach. Medzi tým to še našťastie nikdy neslučalo. Seminár bol organizovaný paralelno so seminárom zo agrotechniky, ktorý še otrimoval od druhým hotelu, tá našťoviteľe mohli vyberať, co budú sluchať. Popr širo zborník robotoch seminárov agronómov objavený i v elektronskej forme u formy knižky, co bardzo interesantná aplikácia. U opuštenej atmosferi kafeja Kuća Mala u Novim Sadze piatok, točno na poladnje, počala promocija najnovšoho romana akademika Julijana Tamaša. Robiše o ljubovnim romanu pod nazvu Dzešec ljubovni zapovidi, ktorý autor napisal i vydal na srpskim jaziku. Čomna ljubav? Prosto čovjek koji nesposobni da se ljubi,
bezhrajući ljubeni czy ljubenije, da znam, že to je potreba ljudska, že sam maš potrebu da koho ljubiš. To nije preto, že biš bralo da koho, že to potim da znam ljubav. To je jedna fajta porušujućeg motiva, moci, która dava i energiju ljudom, a i porušuje tvorčost. Bez toho tvorčosti nije. Vi musite da se ljubi, da biste da se dobro zrobili. Nijedem ženu ljubili, čurova. To što ne zna ljubiti robotu, ljubu ženu, on sušnosti je ovi mrtvi človek. So svojim špivanjom promociju prikrašala studentka rusijskog jazika Valentina Juhas, a o autorovi i jeho dijelu na promociji bešedovali Mikola Šanta i doktorka Radmila Gihić-Petrović. Provadzim rusku literaturu, keľo nemôžem. Mojich kolegov z ruského slova maltretujem i tam prichodzim na kafu. Probujeme žiť, jak sme žili i daraz krašne i sotrudzovali veľo vecej, až som mala čest, že by mi preložili knižku na ruski jazik pred 20 rokami. Taka som mlada. Dziękujem perše vám, že ste prišli, a mušim podziękować i Julijanovi Tamašovi, že je napisal taki, bez dajakого streamovanja ne povem, bardzo dobry roman. Bolo mi uživanje tak u tih žimskih dňoch, ktorý neljubim, vyprostiť z nohy, vžať knižku, čitac i zaznačovac. Trimam, že pri mne i tih kotri ho poznaju zbliska postoji tot fenomen, že bar zblisko nam jeho život, jeho biografija. I već kad patram tot proces, jakše prepleta biografija i fikcija i patrim, že tu šved literaturi, odnosno jak biografija može prerosnúť do literaturi i jak fikcija kvačaciše za biografiju postava literatura. Znači, tot proces koji prepoznavam tu pri njemu mi okreme interesantni i poučni všelijak, a inšak tribam, že to je jedan odlični roman i vjerojatnje se obačeli, že u našoj literaturi ostatnjih rokov jest, domam teraz na rusku literaturu, jest da skel romani ne predajaku modu, ali pretože ruska literatura dožila tu fajtu emancipaciji i tu fajtu uzretosti, že može i toti zloženi žanri pisati i tvoriti. Ruski pisatelj to može robiti. Svoj roman akademik planuje preložiť i vydac i na ruskim jaziku, a jak sme doznali u rozvarki so ním, druk už porichtani čekajú i jeho druhý nový neobjavený diela, jak umetnické literatúry, tak i jej teórii. To dvojazyčné vydanie vybranej poeziji je 100 nových piesní. Volám Centurion s komentárami i tu uključujem i čo najčastejšie spomínanie nebo čítanie jak dobrý ľubovná poezia. Takže máš položený na rozdielný spôsob. To bude výbor z poezii, ktorý bude predstavať moju poeziu, ale v súčasnosti bude to ľubovná poezia. A druhá knižka, ktorá prek fakulteta ide, to srednjeevropski identitet u literaturi, bo často to srednjeevropski identitet driljani pod tepih, o njim će nje sebe šedovati, pretože Vojvodina, jak multikulturalni sredovi u stvari pripada Srednjej Evropi, a všeše ste vidjeti Vojvodina nem jak čas Srbije, nijak čas Srednjej Evropi, pa već u tom smislu se pravi pohodična predstava i o Srbiji, a i o samoj Vojvodini. Sem povedal, že po Vojvodini Srbija Srednja Evropa i ona bi trebala se s tim cešiť a ne driljati to bukvalno pod tepih. A ja ukazujem, porovnujući literaturu Vojvodini kroz literaturu Mađarske, Austriji, Češke, Slovatske, Poljske i Aziji u Ukrajini, okreme Haličini, že to može točno prepoznat, že to srednjeevropski identitet i že po tim srednjeevropskim identitetu Vojvodina, hovorím, Evropa. Miroslave, vi scinuli už prečítať Tamašovo Zešec, Ljubovni, zapovidi,
serbski wydano kniżku, co możecie powiedzieć naszym badaczom, którzy nie czytali, a najmniej odkryjemy wiele poniżej i najlepsze, kiedy przeczytają sami. Apšilije je jedno velike preporučenje, pretože Tamaš oznova ukazal, že je majstor, keď je u pitanju pisanje i hoć knjižka nje velikого obsjahu, možeš je prečitati za, tak da povem, jeden zenj, ali z drugo boku oblapja vični temi, Tamaš še dotika vičnost i dejaki pitanja, kot šitski jednoho dnja vjerojatno dojdeme do njih. Toto pitanje koje obrabija še nominalno odnoši na staroho Vertera i jako zmlaču lotu, ali znam mi, že to ti ideji, tak da povem, hlopa i ženi, tu od kedy človek uopće isnuje. I taki dejaki odnošenje u kotrih mušime prilapic ljebo še znaj se zostim, že stareme, že roki tu i že še velji moci menjaju, že opaduju, a že i dalje i žažda ostava i že še potrebne dajak vyborit zoznju, to Daco Naco Tamaš dava odvik u tim romanu. Tot kto prečita knjižku, vedim, že bude razumjeti život i svet na zloženši sposob, jak to po teraz rozumiem. Inšak tod roman po autorovej zadumki mal še volac ljubovni žalji staroho Vertera. Međutim, pre tehnični pričini objaveni je pod naslovom Dzešec ljubovni zapovidi. Šlidzaciji literaturni asocijaciji ostava nam pitanje. Jak bude vypatrac Tamašov Faust? Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Po odhodu do penziji treba predlužiti aktivni život. Klub za starih i penzionerov Ruski Kerestur prave mesto dzeše starši hodni družic i porjadnje kasnovac u sluhi klubu, kotri u rjadovo otvoreni 28. januara. Spred vladi Vojvodine i sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju prisutnih privitala podsekretarka Novka Mojić. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju podržao ovaj projekat ovoga kluba za stare i kao što sam rekla, bilo bi dobro da ovo bude mustra za sve ostale opštine. Prvo za opštinu Kula, za sva naseljena mesta, zatim i za sva naseljena mesta na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Конечно, после 3 месеців реновірання, адаптування тих просторів, книжка то було і скоро готове. Ми почали už 3 тижні красивий об'єкт. Задумане, že bi še tu penzionere shodili starše sograždanje, 5 dní u týždňu, od pondelku do piatku, s tým, že bez ohľadu na šitsko-štatkami ostávaju se kuca u Caritasu, gdje i odkad je počalo šitsko toto, gdje i moje to iskustvo, ktoré som mal prihodi z Caritasu. 4 hodiny popoladnje od 2 do 6, tu nasam druženje penzionerov, starších osob, medzi inšim budu i nejakí jubileji, preslavi rodených dňov, društveni baviska, kreativni robotni. Evo, že bi sme na nejaký spôsob vyplnjeli čas tim ktorí su doma i ktorí žedaju tu pristup. Bez obzira što je ovo oblik socijalne zaštite, on nije samo oblik socijalne zaštite. Upravo demografski pokazatelji porasta starosti našeg stanovništva govori da stare i odrasle osobe moraju da budu i resurs našeg društva. Zato mi želimo ovo kroz razne radionice, kroz razne stvari da faktički razvijamo i njihove kapacitete i da te kapacitete društvo mora prepoznati i čak i koristiti. Do objekta, za adaptovanje tog objekta uloženo je okolo 350 000. Z najvećoj časti to finansovala pokrajina, znači oni dali najveće sredstva, to što dika samog objekta. Posle toga šitog inventar, ktorý tu i to plus ešte 500 000, za pokrajina će jedno 800, s tim, že veliko porozumenje mali i lokalna samouprava, opština Kula, mestna zajednica, ktorá tiež odvojila sredstva, gde pojedni za to ti nameni, pomogli javni podprijemstva, ustanovina, to už na jaký spôsob mohol, ali každé še uključilo to mohol. Pači še nam porobenije, majú še ľudia, starši ľudia še schodzic, družic i bud aktivni i dalej. Nazdávame še, že to zažije, bo naiste, že to treba ľuďom i zadovoljni su kad pridu, ponuknuti su za čaju, za kafu, za sokom, ceplo, možeš da jake aktivnosti baviti. Hodzi bajka hodza 2 raz do týždňa, oni svoje robotni, to ti
prihodza i robia tu daco. Mi máme tiež náš projekat Stari zanati u našem kraju. Tu nam treba odrobiti za 6 robotnji i evo nam nahoda, že by sme ih kasnovali i to ti robotnji odrobili u tih prostorijah. Bar sme zadovoljni. Je milo, bo evo počalo konječno to, co nam bilo obecane penzionerom, že bude tu frizerski salon, bude berače pritisak, možda išće tu dajake aktivnosti, ali evo ja už teraz primjer, že sam oče mi prišla začesana, ali Veska rekao, ajde, teraz. Zadovoljni ste za frizuru? Zadovoljna, kad oni mladih varja, že tak u šore, Veska ne bude dobro. Mi smo iz srednje stručne škole iz Crvenke, ovdje smo uz pomoć naše profesorke koja nas vodi kroz sve ovo. Došli smo ovdje, to jest dolazimo svake godine da bi starijim osobama pravili frizure i da bi ih ulepšavale. Meni je zadovoljstvo da dolazim ovdje i jako se lepo osjećam. Mali ste Nješka veljku hužbu? Ha, bulo zato veljo zainteresovanih. Jak zdravi to ti penzionerki? Ha, dobri su. Trimaju še. Jaki že pritisak? Ha, evo, sluhaju, takže kad daku za jedna ljika še doda, takže šitsko pod kontrolu. Jak se vi čustujete? Evo, krasnie, baš mi milo se moc vymerať, tak se vecka doma nemôžeme vymerať, a tu nam prekontroli su. Popri velikого čísla penzionerov na otveranju klubu boli i predstavitelje lokalne samoupravi, Centru za socijalnu robotu Kula, Nacionalnog sovitu Rusnacov i predstavitelje mesne zajednici Ruski Kerestur. Súčasná technologija oľahčala dostavanie, ale i vydavanie vývodov zo zmatičných knižkoch narodzených, vinčaných, umrtých i drugih urjadovih dokumentoch, jak se to uverenja o državnosti, rižnih sohlasnostoch, ovlastenjoh i potvrdzenjoh. Obrazci za toti dokumenti nahodaše u kompjuteru i kad stranka pridze trebaljem par minuti, že bi ih dostala. Hočitski podatki jezu kompjuteru, matičare i nadalje i vodza i matični knjiški. Knjiška ostava, znači muši biti trajni šlijed. Svoje časovo sme na koncu každého roka prepisovali matični knjižky za jak druhý prikladnik, znači išlo do arhivi gdje se čuvalo u slučaju, že bi še se odaco originalu, odnosno izvorniku, jak še vari, već bi ostaval druhý prikladnik matičnej knjižky. Teraz še už nie robi druhý prikladnik matičnej knjižky, robiše ho u elektronskej formi, ljehčeše ho čuvac, zgodnejše, menší, i u slučaju da čoho ljehčeše oslonic. Okrem za súčasnú techniku, kocúrsky matičar še može pohvaliť so s najstaršíma matičnýma knižkami, ktorí po druhej svetovej vojni vžati od grekokatolíckej i rimokatolíckej cerkvi i odtedy še čuvajú u sefu matičnej kancelariji u Kocure. A zatrimani su potac veľa razu hľadali, môžem povedať z archívu z Vojvođanského, mi ja dostala dopis i už trebalo da skeľoraz da ih vracim, međutim ja še bar procirao tomu i rozprával som še so šeficu, ktorá bola zažljem na mojim boku, takže opštinska uprava baš nie dozvolila da še odnesu knjižky, pretože tu to nie len knjižky, da povem, krescených umrtých, že to celá história Kocura, odnosno kocurského národa. Ja še na toto zadal, že nie môžu nám vžac u archívu, takže uspel som jako šik da še nie predaju, da nemusíme ich vraciť. A teraz po zákonu o restitúcii i u dohvarky, dakle za našim parochom, ale som, že hľadaj, ja mám spisak všetkých knižkov, dal som, že ktorí sú, hľadajú to tí knižky, takže to tí knižky še konečno vráca cerkvi, všetky cerkovné knižky, opštinská uprava u Verbaše medzi peršima, ktorá to zaš po uredbi, odnosno po nalogu Ministerstva pravdy i državnej upravi kopirala to ti knjižky i zaramela, zaramikovala, hej, takže máme kopii všetkých knjižkov cerkovných, originali še vráca cerkvi. To perša knjižka znači od 1778 roku, keď sme 1763 prišli, znači 15 roky posle prihodu, mali už ušorenu da povem arhivu. Državna arhiva nije postojala, bo državni knjižky še počali vodiť z matične knjižky,
1895 roku. Zakon prinešený i naložený da še voza 1894 roku, ale 5. še počali vozic na teritoriji Vojvodine. Ja ne znam u Srbiji knjiški še nie vodzili do 46. keď znam, a mi máme stvarno dobro arhivu i da povem ušorenu arhivu ZOS registrami, že možeme i čitati, odnosno provaditi. To ti knjiški registar nie máme za njih, takže keď nam trebaju podatki za džidoh i pradžidoh, a to še teraz často slučuje, vecka musíme hľadať bok po bok. Перша матична книжка писана на латинским јазику и то була книжка кресцених, винчаних и умартих, а у njej popri urjadovih može najst i da jedan podatok, ktorý interesantný i posle 250 rokoch. Popisovane da razdagdze, že jaka bula žima kedy, že tak nie obavjazno to, pretpostavljam, u cerkvi pan otec pisal, lebo cerkovne knjižky, lebo to už tam od njih, lebo kedy, povedzme, bilo vodi veljo, vecka, našao sam tu, keď bol to ti čumi, keď vladala kuga hej, keď umirali, že za teraz tamo od oktobru, od augusta do oktobru po 200-300 ľudí povymerali cali obisca, cali familiji, znači keď bola chorota. Vecka, co bardzo interesantno, rodzeni djeci, dvojnjata. Často bilo, ale tak še pojavljuju každi, povedzme, 7-8 roki, vecka u jednim roku maš 3-4 pari dvojnjata. Až i trojki boli, trojnjata co boli, znači možeš provadziti bi šednuc, povedzme, i zapisovati, lebo lapic jednu, da povem, jeden segment zostao, nie możemy všetko naraz. Ja jem, keď opatrata mi naraz da se upadlo do očoh i eto vidno jak njestavali našo prezviskadze po jedni, ktorí boli u kocure, vecka, či vymarli, či, znači nie pojavljuju še vece u knjižkov njedih, jaki roky starosti bilo, keď še ženjeli, keď še odavali, znači djevčata mladi, tam 16 roky, 15 i pol, chlapec 19, 18, lebo jak, co, povedzme, pri drugi narodu inšak bilo, lebo tu napravim jednu digresiju, že u Torži, keď sam robil u sajnim selu, povedzme švabiše ženjeli, že vše bol legin starši, mladši od Zivki. Zivka 23, a on 21. Oni mali svoj jakišik sistem, lebo, ne znam, ženitbi i odavanja, a u nas vše Zivka bila mlada i to nakad je napunjala 15-16 roki ta še odavala. Po tih podatkoh, da kediše ročnje narodzeli i po 200 djeci, ale polovka z njih nje dočekala svoj 15. rodzeni dzenj. Už decenijami smrteljnost mladih u kocure zmenšana, ale zmenšane i číslo narodzenih dzecoh. Ostatnjih rokoh toljem 35 dzeci. Pan Makajiše zašljem nas dava, že ih toho roku budze veci, poneže prešloho roku mal 44 vinčanja.